Guys, jumpa lagi dengan saya nih. Sekarang mampir di mie spesial Cik Jul nih, di daerah Jalan Batu, Banda Aceh. Kita lihat yuk mie spesial Cik Jul. Syuting Pak. Coba video, lihat. Nah, tuh sini. Mie spesial Cik Jul. Biar terkenal. Kita lihat yuk prosesnya yuk. Ini saya orang sana juga, Pak. Dari mana? Dapat cari pamput. Oh, Kalau Bau. jadi di sini malam-malam nih rame nih guys di daerah Batu. Ada warung makan, kopi. Ini spesial Cik Jul. Jangan ikut mekik nah, si cari ya Oke, tahun oke. Oke ya. Belum kita dulu dua bang. Oh. Bang tumis kan kita kan? Ya. Sayurnya boleh banyak. Ya. Bang. Mantap Pak. Nah itu bumbu racikannya tuh hebat nih. Jadi di sini Bang di mana apanya nginapnya di hotel Di ini? sebelahnya. Renanggonya. Ya. Acara apa nih Bang? Sekolah, tampung sekolah anu. Oh iya, PTN Bang. Nah, Yang ini yang laki ini. Aki ini agam. Mantap nih minyak nih. Ya, nanti tinggal yang jadi. Yang ditariknya Pak. Keren nih. Coba dulu. Nah, mantap keren. Promosi. Budi Warkop namanya ya. Ame gak hotel kita. Ame gak hotel kita ya.